Sanibonani kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje ubingelela wena-ke umathinto wacebisa intombi zomqamela amahlaka abanye zibaqamela imali kusuku lakho lokuqala la mntana sekhaya ngifisa ukuthi sawubona iyona-ke iGolova TV lena uma ngicela ukuthi uma usuku lakho lokuqala la usubscribe ushare uphinde ucomment kanti-ke uma usubscribe sikwenzela ukuthi ube wena oqala uthola notification uma-ke sikufaka la evideo yakho ehamba phambili noma-ke sikulethela ezishisa ngani zakho laphana-ke sekuphunyuke igama lakhe umaskandi laphana-ke ekuthiwa Mguqelwa okwaduma ngengoma ethi feature khona uGatsheni ethi okhalweni ngiyobe ngipinca ugodo lami ngehlombe ngiyobe ngifaka ithawula lamapinca. Kanti umaskandi laphana-ke ukhala ngomculi othathe ingoma yakhe kanti laphana-ke ayekade emfeaturishile uGatsheni. Uma seyihlakaza lento uGatsheni uma ufeaturishiwe ngokomthetho uyimcika likutshela ukuthi thini kule ngoma. uGatsheni wayefikela necompose ngokulalela ingoma ukuthi thini. uGatsheni waphinda futhi yena wathatha same compose wayifaka kwi-album yakhe wafeaturisha-ke umzukulu njengoba ubona-ke nawe ukuthi-ke Gatsheni ithawula lamabhinca featuring umzukulu kanti-ke Mguqelwa igagu lasejozini ube featurishe uGatsheni. uGatsheni wayefikela necompose. uGatsheni uthatha ipiece yakhe owayecreate-le yona wayagaxa engomeni yakhe wayenza kwayakhe kodwa-ke iciko labe selikhala laphana likhombisa ukungenami lathi-ke alinaso lona isivumelwano noGatsheni laphana-ke ingoma ethi ithawula lamabhinca. Ngane zakwethu ngiyafisa uzuvulapho laphana-ke ukuthi wena le ndaba uyibona kanjani uma-ke sesihlakaza kanje ngabe kungamanga na ngoba ngabe kuliqiniso uGatsheni ngabe ube selfish noma ngabe ubone ithuba le-trend walisebenzisa. Cela ukuzwa kuwe mlaleli wami laphana-ke kwi-comment section ungakhohlwa ukungilandela enkundleni zokuxhumana ngabe-ke uTwitter kube u-Instagram phinde kuzoba yiwona-ke uTikTok uzoba yiwona uFacebook usho nje igama elilodwa ukuthi @mathinta cebisa uthi @mathinta_cebisa noma-ke wenze wona uGolova TV yobe usuthola mina ngabe-ke ufuna ukuphusha umsebenzi wakho-ke ufuna i-premium noma-ke ufuna i-once off sithinde laphana ku-079 841 41 futhi 63 siyak-advertisela umsebenzi wakho nanoma ngabe yiphi ividiyo besiyifaka noma-ke sikufakele kanye kuyona-ke i-channel yakho ehamba phambili mina-ke sengiphuma kanje.